Mis hermanos, nos llora el chucuy que escanes con mam Dios. Et junel ainek hay un parque, hay un cono. Asa chuna hay un chitam che kutsip hay parque tu. Asa balon hay cham chink be toch chihiru un chitam tu. Che ham hay parque. Kinchi. Acham alcalde yo al chilte sa mundi. Hay parque man mo che hab chitam kinchi. Siapa semain ta si alle hundi ay jam bueno ta jam alkal cha yawali lunsan si tamdi asa konop chap ulna hoktol yop jam alkal du si yop jam alkal du acham alle yop al asa pas si jam jik betok du palta waljili manak jam alkal du yop palta ayon di yop on si kaitu yili aska tu mana sam alkal tu yop ayon ti yop on kaskal ci alla jam alkal yop al pero wat satal chun jam tu tato chala yowalil un chitam di palta tohwa si kono tol ci alla jam yop al ta jam yowalil si. Los hermanos más o menos kaitu yahi ley yeto evangelio yutol acham apostol Pablo Choche cham chikok al neelo set pilyahi ley y set pilyahi evangelio. Entonces a tu junto choche ul chihillet controlandi. Set pilyahi ley y set pilyili evangelio. Set al chiwach ni hun. Hay un tinani hay 1 Timoteo 1 versículo 8. Si versículo 8 askati in ley Moisés. Tutun mayal elis yalon cham Pablo yip an ley Moisés. Entonces nani sin cha seguir cham. Si versículo 8. Ho tachto la yo piso ley. Ley Moisés tu. Tachi. Hije tsechi yala. Si gaidi. Si cham apóstol Pablo. Ho tach. Tol ayo piso ley Moisés tu ta chihije tsechiala abi itakam chihije la shin entonces askatol kam tsechiwas ne un ley tu entonces kaitu yili chihije halon tinane shin. Akumam Dios mas aun kan ley Moisés, akumam Dios mas aun kan an Antiguo Testamento. Tinani sin chitoh kunap alin. Makchel yo, tom akumam Dios tu yo, tom a ley tu yo, ma ayon yo on. Yuh tol chioche hun ley tu tol chi ije la yi. Chun hije ni. Si llama apóstol Pablo a Paspay Gálatas. Yuh ley tu yuh chach panile. Ta ay hunos kam chi ije la yi. Chitit ulna hip al masanil si. Lahan aska hun san cadena. Pero hun san cadena tu chinik chay chichitit al pumna hun hijas tu masanil chit kay nil na masanil kay tu ya hun ley tu ta kena hay 10 mandamientos chonkabi chi hija la unos 9 pero am chi hija la masanil lahan aska tintol ma hija la yo kay waldu santol Chijejalon, es que en español muy delicado. Set you, porque a un ley tu, sag. San shikaidi, hochtag, tol ayo piso ley Moisés tu, ta chijije, sechiala. ¿Abi? Ahora, hay mi pasjuno chijijen ley tu, hay Hechos 15, acham apóstol Pedro mas explicar chamonti
yuheb gentiles. Yuhtol aeb judíos, chocheb tol aeb gentiles, chiyiheb ley Moisés. Palta tsetchan ya con hijas tuyip ane. Tambaleb hichmam, mah ihcha yuheb. Alon ayon dik am huno con chi ihcha hun ley tu hu. Itsetchan ya junto yip ane, si kaitu setiet al mas uhib hay Hechos capítulo 15. Bueno, si el versículo ya lo ni. El junok sa hilap hay Romanos 7:12. Si Romanos 7:12 chico junan yetok setchal 1 Timoteo 1:8. Si ashkati Romanos 7:12 ahun leitu am hapojes paltail. Kak apastu masanilis chech panil tu kawal tohol kawach shi Romanos 7:12 kawach. Entonces ese chihiloni ahun leitu am hapojes paltail chihaloni mero sach am haots iltahin kak apastu masanilis chech panil tushi kawal tohol kawach shi Romanos 7:12. Si takai tu yili ashka tu hay un san leyes si va hay una iglesia pero ashka chi apchatech obvialo un ley tu amcha que yo piso no más ihchahu. Si tachha con ley tu me ochon el nil na kuma sanil chi anciano tu más ihchahun ley tu hu y el chale y caica pastu ley comam Dios y el Antiguo Testamento. Osep anechi alon gaidi am hapojes paltail kawal tohol kawach shi Romanos 7:12 askalta chatzibelo. Entonces kaitu yili sechan shala y paskan hun ley tu shin sechan mas ala y hun ley tu tak amta yo piso huk amchi he amchi eje la izetchi ala mata hum exil te comam dos tu shielo ahsanani mas eiteh mi man tiempo palta ay set yuhal comam Dios yohtag set yusan kaitu masute asa chut halo nane sin mak yu mas ala y hun ley tu shi askati yuhe pit san mas alay kan ley kay chut walo hina indi yuhe pit san mas alay kan hun ley tu man yuhe wach pero asa chi haon pensar ay mi wal hunok maxel wach paso am chachi ulchi hil khani go setal chal Romanos capítulo 3 versículo 21 en adelante. Tejan baltol asanin junti hueco tiempo. Si askadi Romanos 3 21. Actinani mayal cheklo ajo set el chiyun hokwach el yul sat Dios. Man yu jejen ley Moisés. Sancho no watch il yul sat cham palta ayul an un baitip il kan leitu atu chiyala sechi yun hok watch il yal nak apas kanep chech be Dios paisa yin hundi mas anjab elep yip anep chech be Dios profeta yul Antiguo Testamento según un versículo 21 di palta más nacha el yuhe más lo sate bien yuhtu más anil hunsan profecía hay que yul Antiguo Testamento más lo sate bien iglesia
hunnek al yaon chile, hunnek al inini toh chile, palta titol lahan bal aska chon toht anan holom kudi chon ek amnot anan choh sunil, coach kawil chan yili chihila, palta titol mero nahat. Je chon tit anan bayich on, kas chon ekol bay bay ase pal holom kuti chihilon to holom ku kawil anyili palta asa wal chontit yul baydu mero nahat. Entonces kaito masyun yul Antiguo Testamento mahile profeta un iglesia ti un tiempo al payayonek ti ato hunti ko anle palsin set chun hok wach il atinani mayal chek luelo set pil chiyun hok wach il yul sa Dios. Son melto hunok sa cholan baiko Primera Timoteo. Nani chihil versículo 9. Atzetal mas wala zeta yuxan mas alay paskansin. Mag yuh mas alay kano. Si Primera Timoteo 1:9. Ochtachne elo tolman yuhe wats eipal san mas alay kan hun leitu. Palta yuhe pohwaltechti san mas alay kano. Oje yap hun lista el yoptachil kaidi. Ojwauti hun lista ti kas akap ayin juezal hap eik ulnen elo ay mi huno hep tio amno pay kumam Dios o hap to kabi yuhe tenom tak chiyut papay Dios san mas alay yuhe man yehe moch chiyut pa paitset chiyala komam Dios tu yo set chiyal komam Dios tu man yehe mohe hep am chip ei palnen aska chiyoche Dios hep yop is ei pal hep am yelap noch chamul sat hep komon kal chip uchwa hin hunoch set yetal watch hep chima kamis mam kalis chuch alep chima kam hun sanoch sayet animail hep ahmul hep chiyun mul yetoch yet winachil hep el om anima hep le'ti hep chinah ane yin yet animail chial el apnoch hep chip ei palen set yetal am chichapa yetoch kuipe kawiel yuhep san mas alay kan hun leitu abi yet wach okep yije mal pero ay mi hunok mas igeni am maksel chi igeni entonces iset bilyilishin ahun lady lahan aska hunok espejo chich oson hun leitu is yoptachil anima en los junti chihabe aska so asi tashi entonces aindi ambalon wet ay hun swatch ilaldu mak alta en abnoxin palta tisha yileti más o menos kaitu halon yin un versículo 9 al 10 yuch oslay okis yoptachile si anima tu yetwa chichaeb hun tohol nepilal chiya kumam Dios yet chiyab en oke tol perdido am yani les yoptachile tu kaito yutnaone entonces asa ya hukna heptusin asa sayon aitaloch ilcha yanil sin aital ayanil hay versículo 11 acham Pablo chialte cham
yuh yanil hun yop tajildu. Ayanil hun yop tajildu, kotzil tajildu, shi versículo 11. Ahun kuipanile kabielti, aton anejalet kolpanileti, mas ya kan Dios ayin, yuh walon eloh, shi versículo 11. Entonces ayanil yop tajil, astol amto chaka ulin Jesucristo. Y capaz ayon mayal haku ulin Jesucristo. Ayanil yop tajil, aton evangelio. Atun evangelio. Ahuntu yanil yop tajil, shan masanil makmayal cha Cristo vinis pishan, tohol nepil sha. Shan tolk am shayalon yet kun leitu yin. Ay, mas ina ipay, versículo 9 y 10, yet primera Timoteo di, tzil taje. Falta, en español hay un chico en imputación. Tolmas a la imputar es justicia, comam Dios, yin e yoptagom. Hacia por San Pedro, sí, a Jesucristo, mas hijo un canto más en el coyoptagil. Ascatol hay un eswal más uji. Coyoptagil mas toch cañip en Jesucristo. Y asha es justicia chamis tojol al chamdu mas yaok cham hipan. ¿Nabi? Ajuntu chije hilon kaiti. Haced con esa vuelta. O cam hilon ha oxatzechal Romanos capítulo 3. Y usted a cu tiempo camnani. Am chap cu tiempo. Alin ay dich hetchen ay bo hora. Falta cham camwa angaidi. Yet con el oxa o co cuya es ane comam Dios es hermanos. Dios.